In die nuus vanaand, lede van die Johannesburgse Metropolisie en lede van die SA Polisiediens neem mekaar in hegtenis. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin. Oproepe is gedoen vir versoening te midde van groeiende spanning tussen die SA Polisiediens en die Johannesburgse Metropolisie. Beamptes van die twee polisiedienste het verlede maand van mekaar se lede in hegtenis geneem. Die inhegtenisnemings het vrae laat ontstaan oor 'n samewerkingsverstandhouding wat onlangs onderteken is tussen verskeie wetstoepassingsdienste. Die SAPD het 2 weke gelede 7 lede van Johannesburgse Metropolisie in hegtenis geneem gedurende 'n metropolisiesending in Bekkersdal, Wes van Johannesburg. 5 dae later het die Metropolisie 7 SAPD-lede in hegtenis geneem vir beweerde betrokkenheid by die ontvoering en afdreiging van 'n vermeende onwettige mynwerker. 'n Memorandum van verstandhouding is in April onderteken, waarin lede van munisipale, provinsiale en nasionale polisieeringseenhede beloof om saam te werk oor verskeie regsgebiede. So now we've signed that MOU that there are no borders anymore. So as this way of working it has came into effect. Obviously, you're going to have those tensions because now we're able to cross border from Johannesburg to other areas. So, but we've escalated that to the MEC for COGTA. Die SAPD sê hy kan hom nie uitlaat oor die 2 sake wat reeds in die hof is nie. Volgens die Metropolisie word die sake intern ondersoek. This is not something that's going to go away easily, but it should be enforced. That all authorities working together is the solution to identify the crime, investigate the crime, solve the crime and prevent the crime. The present situation is intimidation amongst authorities. Die dienste gee te kenne dat die twis openbare vertroue in polisieering verswak. Die parlement se ad hoc komitee sal met die betrokke owerhede beraadslag oor die proses wat gevolg moet word om die verhoorafwagtende gevangene, Vusimuzi Kat Matlala, voor die komitee te laat getuig. Daar word beweer dat Matlala noue bande met die geskorste polisieminister, Senzo Mchunu het. Sou Matlala voor die komitee verskyn, sal dit die eerste in die parlement se geskiedenis wees. Die ad hoc komitee ondersoek beweringe van korrupsie en politieke inmengery in die polisie en die strafregstelsel. The authorities that play custodianship over Mr. Matlala are the ones who must go and look at the law that governs such circumstances and the security arrangement that they must make so that when a person is here must not escape in our presence and they come and say, no, you were the ones who said we must bring him here. It must be remembered that Vusimuzi Kat Matlala is a remand detainee in correctional services, meaning that he hasn't been sentenced for any criminal offence yet. And any remand detainee who is needed, whether it is in a court of law or in this specific case, the ad hoc committee in Parliament, is the responsibility of the South African Police Services to transport the person whoever he or she is needed. Laura Wolfhard praat net hierna oor die vroue Proteas se eindstryd môre en ons hou jou op hoogte van die wedstryd tussen die Bokke en Japan. Bly by ons.